Yanu pi ibid ban pha cha assembly na Amlarem constituency. Uma Stephenson Mukim udai UMLA barim jong ka Amlarem nadu ajar khatlai hadu ajar khatpra. Henry hau ajar khatpra ula cha rem no hau MLA bamenta uba la kemen rumbui. Hagani kenti bamenta Uma Stephenson ula rai banyak kun biang yekini ka election na ka tiket jong ka NPP hapok ka jingalam jong u Konrad ke sangma. Uma la kemen rumbui udai UMLA jong ka UDP but udai minister hagani ka sorkar MDA uba pej ye katanat puli puti but ye katanat kampo ying. Uma la kemen rumbui unya kun biang ye kani ka election na Amlarem na ka tiket jong ka UDP percha ya u ba Stephenson Mukim but ya u Ivan ke Gashinga. Ka TMC ka walong kaseng berang thamai hakani ka jila Meghalaya kanya aireng na Amlarem lengba kurtong jongka Ivan ke Gashinga.